खायनायनि साल केताल या प्रिन्सेमानि साल आमोन बगानि ककनां बाथं कायनो पायदनाय हायसै थासिगो आं नुगो जेफ्रो स्टेज थायो सिनि स्टुडेन्ट्स रो मोसामुं पारफॉर्मेंस खायो उकुलुक तंथि चिरि खगलायजाक साकानि चिरि खगलायजाक गोबां बर'नि मोखाङाव स्माइल फेस हायसै yes enjoyment खालायनो नांगौ लाइफआव yes it is very much important सिनि लाइफआव जों always no tong thok mung wana cinta kri खायै enjoyment तंनानै नांगौ या आबो तंना नांनाय ओ enjoyment नि बिसिंथिनो ha tai dog ha tai sini mung no always no first priority ma tongnai noro grade da sini mung no first priority to tonnani tai bo sound koto ready da bubagra ni ma khangna chungna ni ready da tasani ma khangna chungna ni ready da belai ke hambai haise ang tini sanani mo songo students of the life to teye students life to sung sanani thangkang ke baksa bono definition sutamo sudu academic career no pass nani first division mark langi pass hainani engineers doctors nani scientists nani teachers nani IPS officers police nani oba hake dal bidal haise but o education singte suno proshno khainani shakti ro education singte world pe connect nani suno success ro haise education singte sunsaro je tamung tong amono sinani suno ro haise that means education sudu classroom confining tongnani classroom constraining tongnani abo thimi limitation jia borongso education singte norok ni bekrang rezago o bekrang bai je barrier norno khajage tongmani obono par khlaye hayo taibo highest kuchogo bidani norno shopti rezago haise tabang kaise example renani musungo borok ni mind sini bekha students of especially oni okok no kisasa norok khnai nara ke haise students of is a mind human being is a mind borok is a sini bekhani mind judi one suka hangkai judi sosoy nung bekhawo wasomai na khangkai there is nothing called in the world impossible everything can be possible I say now I'll give you an example khoroksa borok ni example ang tini renani musuka I say students rokno nukmani pore sini ketal freshers rokno nukmani pore I say khoroksa borok ni story belai ke gorib dukhungni gurui bigra nukhungni poribar ni khoroksa borok Tamil Nadu ni Rameshwaram a jagawo bo asaimani bini babu tamo khai a borok ni arom nai sabo fishers man bini amang ke tamo khai mamui sosongai bunyo jagawo muni khlayo muni mamui songai muni khlayo jerang azimani abo bai busla no poriro ar je busla porina aska kurei haksal bini school a jagao bo yakongni juta kri pojonto sai himu tini ni generation jokla tini nugo smart norok gori kanlaijak handsome baksa ni bekhnai spike baksa buri rok rangsar ni chen kanlaijak tai sung model haise smart kintu sei byakti ni je kok ang khai tango bini abai kuno facility krei bigra bo and every time bini school pai bo jepuru nago phirogo সমুদ্র গানাও থাঙে বা আসুগুয়ু তাম খাই থাইদে मा সমুদ্র গানাও থাঙে আসুগুয়ে নখা সাকাও নাইসাওব নখা সাকাও নাইসাকানকে যে এরোপ্লেন বিলমানি আবনো বনা নাইসিগে বখাও কাইসা ড্রিম সেট খায়ো ইমাং সেট খায়ো যে one day I'll also fly that I am seeing right now
bini bakawa the spark a desire abo bo always no toni wahaise kintu bini life askai failure rang kering bagai botamo khalastigi bo graduate mai pore bo aeronautical engineer sun khaise aeronautical engineers completing mani pore exam thiye interview rekha Indian Air Force kintu unfortunately kepal bini logi riani bagai Indian Air Force ni the interview bo fail ka ang sabai simi thaya ko bini lai tai no kebang ma jaga interview rogrmane bo fail ka aise but one day bini bukhani desert bini one suk mani ang thajin samahai main judi sen control khais judi sen set khajang ke there is nothing called impossible bo taibo hard work khaiman taibo dedicate khaiman salsa bo Indian scientist sen thanga missile man en thanga saba boroke usira sini saba usira sini ke nong bisingo anyone no one knows he became the president of India who is he APJ Abdul Kalam se borok himnani pojanto juta krai se borok mai phaisa sanani pojanto rang krai sei byakti tini sini India high 150 crore populations the world largest populations ni president ka because of his dedication bini hard work bini determination amoni bagai botini president of India ka not only that the first missile man ni jago bo scientist missile bo sanam ka India wahaise over high byakti tini sini bisingo norok ni bisingo bus kangni generation song mano haise when I see you all I see the future tomorrow one of you may become TCS officer one of you may become IS officer one of you may become even a singer great scientist Rokhanung mano haise but no one knows but what I want to tell you is that sini dreams sini aspirations sini try khaimano kuno dinota yakar dia haise norok tini ang norok no obo sanamu sungo tini je fresher sungai rokno se tini ketal norok yapin senai rokno tabuk ni norok je beginning mane it's not ending of your journey but taibo norok struggle ma khangai bus kamni salo norok ni taibo challenges phaiso phainya haise but all challenges phaipano struggle phaipano norok ni bukhawa always to imang manuk nai imang thututui nukmani a imang no imang ta hande se imang no mukri thangria khayo that imang every one of you should dream haise norok ni jotoni bukhawa ma wan sute haise tini Tripura rajyo ha bubagra chiri khogoi mokol ni mukti khiklaye ei sini Tripura generation swapno ringi tongo sini choba ni bagai fight khanya ni bagai rights ni bagai fight khanya ni bagai sini mung ni bagai fight khanya ni bagai sini land rights ni bagai fight khanya ni bagai sini jotto kisu rena ni bagai tini fight khai tongo noro bubagra na logi rena jaria rugi rena jaria bus kami salonor Tripura sani yok mongol amai himna ja himya yes that spirit I want from you all tini robiliton hai betharjak tongmani sini kono bichar mania norang nukhna bisojit deborma no bahai ke betharka sui tok wak no betharma haike sal kethang bui betharmani sini kono bichar mania haise lahari deborma norang nukhna bahai ke betharjaka o bahai ke SDM noni ganani sini sar sukram deborma bini office tongtei thangai bono shoot khai betharu tini sini Tripura sani khorang kemajak sal kethang kubuni jagani bororok phanerok sini khogoi sawo Agartala saboni Telimura saboni Kanchanpur saboni ni sini khogoi sawo borno kisa sin khnarna nangnai Agartala saboni Telimura saboni Kanchanpur saboni yes all the sound শুধু ও তেলিমুরা
टाउन हॉल सिनी खरां काइंगला entire Tripura state sino खरां सबैना लांनाय दिनैनि जे Gen Z ताइ Gen Alpha जे तंनाय र नरो artificial intelligence by connected in money the generation नरो social media by connected in the generation नरो नि अनेक किछु दायित्व responsibility तंगो world by बाइके connecting नाय दुनिया by बाइके connecting नाय बाइके सिनी त्रिपुरा सानि जे जोंजालनि ककनो जों connecting थानाय दिना आंगासो कक सागला बसकांनि सालतायबो नरबाय मालाय सिनाय सिनि बसकांगतायबो सिनि सार संकक थानाय मेडाम संकक थानाय बरनि कक सापुर नर मनोजुग दाम खानादे एन्ड आफ्टर ऑल दिनैनि साल नरबनि साल तंथकनि साल जों कक खानातेङ तंथक लायनाय रेडी yes or no लाइक हामबाय उबाग्रा आयुग्लक थं थियासे बायुग्लक थं ताइ सिनि तिब्रासा दफा अलवेज नाय ग्लगि तंथ हामबाय